IKEA posjetitelji. Pogledajte ove prirodne ljepote tako blizu vas. Uživajte u odabranim umjetničkim dijelima. Hajde, izgubite se u našem labirintu. Netko će vas kad-tad pronaći. Krenite na vođenu turu modernog švedskog dizajna, gdje god se okrenuli. Ako ugledate našeg zaposlenika, iskoristite taj dragocjeni trenutak. Sakrite se od klinaca u nekom skrivenom kutku. Ili ih ostavite u igraonici i trk. Uzmite hot dog za svakoga. Ili losos samo za vas dvoje. Možda dolazite radi švedskog namještaja ili radi švedskih okruglica, ali jedno je sigurno. Čak i ako planirate uzeti samo par sitnica, znate da neće ostati samo na tome. Hej! Dragi posjetitelji, tak, i vidimo se opet. IKEA.